Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Executive Engineer jang katanat PWD ubasi Kharmandai uliyatho bala kumno hapa ubnai leber arajar arpuar ansa shna pendep ya ka jingking hawa omkra ka bapnya so ya ka snong maulai nong pedeng bat ya ka snong jayau uba Kharmandai ula penpau ya gani ha ka jing ya kren bat kilat pathai khubor ha ka la asngi ublai jang ka pratrik ubnai naiwing arajar arpuai hadin bala dep jurip hapo ka jingelam jong MLA ka maulai constituency uba proses ti saukme Shwa kani UMLA rengkat langbat ki officer na katanat PWD lembat urang ba snong uba ke krem ki rang ba dong bat ki wei kila her jurep ya kasurok ha block 3 kabadan ha maulai jayur kabalat mu ban snano khnang ban pensuk ya kalai kawan jong ki pai ba Hagani ka jo kasngi kani ka kinhon kala her jurip ru ya kanala he naga benta ban tap slam kabadan hapo kadong madan he is a maulai put muri bala jurip rengkat baru acting rangba snong uba es khongkliam lembat ki wei ki nong kit kam snong Abede bakani ga jimkien ya I menta kala progress no la sanle ki prop menta ban support jaka support bagi jaka slap tim ke naklang jeni ngila dapai ka jing iyo je kontraktor walaupun perlu by March kata ada syubu maksimum March kala complete ke sakawai pat naklang ki song kamtam kini baru ari bajan ni mati ong ba namtakan ni kaput slap kami ka mention ni mati ong ba kan sarak lap kan sakta yang kata existing road kolong muta la long menyai atli kali kai kabut ada ni aput slap ni kolong level catai ka slope ka lakta yang kata surok existing road kan kai kata ru ngila arai ba ni kan slope ya ka aput slap nang ni kai kabut katai ro kan katsa punju Idan pada hang ni hapo ka jiking wa pra kan ke dekat bad extip jinia na Pak Kharmudai dekat bad SDO bad overseer dekat jingwan nak kali ngajungi hang ke por ka mentam namar ba saisin on ka por nak kali ngajung kembali dekat bad extip jinia Pak Kharmudai ngilai wan man pe kini ya ka jiking bad boros ka tohi ngestu namar ka jingdon jong kan jong covid ke pandemik te kala bo jinge bha nam ta kinong tre Domenta ki berkata nang kambiang jaga bot uniu covid nang hiar lagi beri lagi menteri berkata jaga bat mentang isu kemen wan ile jong khmat bakane ke jingking menta kala ya bahasa khmat bat kumong nang liak extendiner lakum no ho ni benai march apo kemudian ki beri gila banyai ikali gila banyai Dekat jingkar part jangan nak lihat extendiner rekat SDOs buat overseer berpek makasih overseer dengan ni kalau ba hab ban ong yo kontraktor borok ki kam ki war kani ka project ni ka project ka bahek ba de hang ni post dong jing hang preng de ka jiking hang ni ba musi jiaw ko de lang kani ka ju project nak lihat ka junga ka jingkar part nak lihat junga kalau persinge shwa ki no tre ki batre shengi ba de ka jaka ba de ni project Borok kinong tray dan kaman bu yang ni apa jong jingking kenang ba lakam no kumno kana budi pada kontrol nomor pai ba kila jenjar nak skul ke jenjar borok kila jenjar ha di man ka sngi nak dia jong ki nok so ki ut kinam nam ta ka de nak bata jong ka de ka jingking man ka so bentip ye kinong sok snong jong ka wam khra kerpang nong pedeng jong ka mulai konsi man kum ju dong silong hi borok koi per kami ni ka jaka markat ko majing ai kat ko majing yethu na kalian step jinia lakam mo ha bukod jong bray match kani ka surok kan jiking sedap no kesala bani brio ya kali sai sing sio ka di sup ji san mar ba kham sunat kat ko majing ong na kalian ba Kharmudai step jinia jong silong central division pihak bani jingking to ki nong sok nong pedang gitmen par haju por ban na ka brus katu ki nong sok nong jong ka ba khra makani di wa khra Kasih jiwa prak kan ni, kalau kustai bahagia beraskutan. Amal kajinting jengi kalau nak duk mata yang ni kajiking kalau shalor
bar kini kisnong benda hapo mangle i bahaya ya ki jingking babur ke jingking di bala sna kum tu kalau berwan ke jingking ke teng ke long ba ki yang kisem lani kelti singkir ke long support bar kebur ka tak baha ke long gino snong tinggi so kemen pentip mentai ke long snong juga hang ni ko wam khra kham tam ki ba hang ni marjan hang ni ke ni ke jingking ke ba ni sna mata kadum tak ke nam dah yang kisem joki kadum rak selor hang kan dia ke level jong sun surok ke kemur kanum don kanum do juga jing thut hang ni hang tai te kata ke bawa pentip dah dia joki kejiwan kenang ni ko mentaru nak bata do ya haid jong ni ke jingking bebuan ke sekila ya komplain khamtam dak liang jong bahiring syampliang district sport officer berem jong ka jela ka jongi dak liang joki na namar wisong hang ni ke jaka ipajba ke simi kungui officer belak belai boro-boro kila ya komplain si da phone sanga bang nak liang juga ngesepek ke balak banyarap iwan hali ko mata pentip along bakal ni ke haid jong ni ke jingking kalau normal hi kadam don pada ke jingta nak bata jong kini kisno ki thau ki badan hani hapo jong point jong wa amkhra tinggi don jikan ben ku boleh ke don jikan ben le kota ton sim kia ba nang ba kene ke jingking ni pa ben ino bai hau ni bana mon ko du bana bai na amot kali ke nya ki brio ke nya nak ka jingbit jingbiang Ding duro mi pi ke ni ka stak ma ta deng ke ting laklo ke jong pi wan sing ke dom ke jong ni mereka ko ngrambak senong kan ikut pi wan Kamdan ni ka kajing tip pa fimut wan ngerai so tenat ba kum unong mi khabat bakit ya kamola konsensi khap tam ni kadang kejongi la ai jing tip bangan wan ke sinong ke jong pi kani ke ba so tenat tam ko mali kan da prinsip ngi kloi ka wan hi te nim da ai ko play ki engineer de QD tam i badan dekat ngi di kapor ni staff na office ke jong i ni dan dekat ngi kham tip kham ba ka ke ding ton kham ko kadong ke jong i dekat ke ding Sri Lang ke dia mali kini kalau ke ba so kongsan ke benta ke jong i nang bangi pet ke ni kelenti sini blok 3 ma ba lembaga di kelenti ke balang ka gudlum na ke benta ke senong ke jong i ada ki phau sniam bila sak sistem sak mendan kita keltiat kali dan pang ke sistem ke cinca sisa ke di blok ke jongi ya ke ban kit di pang ke sistem remeta ke ni ke step ke slow dan box baik MLE dah ke ting slow ki ke jongi lawan ya ke ban ya pet lang ke ni ke slok ban ngagit rai kamdai tam ke ting pet ala i ke drawing ke belale de ke ni ke di makan dan ke ting trino ke ni ke puar ke ban sawan ya kublai sibun pa kini ke berkat kublai kini nang song snong baro di badan ka di blok bakini jalong sisa tag bakelut mensim ba kini jano lam lai jaka ke jongki ke long ka ba red ndai da mensim ke di Sri Lang ke jongki gila sya ya ka ban put urlong ya ka ai ka ba ka snong ka trang ba ka ai go meli trang ya ka ban de na ka benta ka snong ke jongi ngi so kumen ba ngi do ka jikot khia bat ke berfak ki biang dipet ka jikot ko bat ngi stay jong play kublai sibon da liang jong ba close ko murang ba snong jong do ba snong jong mulai mjur astan ba snong dan snong asal sekretari treasurer ki rang badong bat kerpang do ni ka por ni hapo umsing hapo ka block 3 ba ada ka block 3 de kublai sibon da liang jong ka block 3 irang ba barok ke beden ni hapo block 3 dan kat bat bakal budai lo ekstrim dia aja pas long television balik pep panas dia kepala macam digi barang yang pada ki overseer berpej ni kam to kublai sibone yang hilang borok dengan por mata dekat jiguan jongi hak dengan por mata ya ka ba in pej binia hak beri bakal dengan nanti ke bangi scam gila i kumtu ya ka jing jar ka sistem bagi pajba ke lekendu kumong dalang rang ba snong la bun snem ha pajba sini ke cakah ke layamat ya kanika ya ka jinge ha ka bede ba kan ngelti sengkin dengan scam nak liang jong dalang ka snong dalang liang jong ka dongru boros ketahi ha ka bede bat lam no ki snem ki ba khamen swan nak liang jong snong ba dong kim pat beli yang ga ya kan ka benta abang kan kamban ban snai ke sulok ya kali ndai ha ki snem gledep menta ka Islam Aslam nak lihat joki kita pun pau sanga ya kawade bakat pat kini ke jaka ni ban giton kami ya ka motorable road ni RCC road ban long ya kali
Di nak kena ngajong ahi ngala kena syai kena kebetulan kam ning syong ning kau syah don kam ya ka don kam ya ka dan ai ka jaka ati ki so kemen nak kena ngajong no mas nong ngala kya nak kena ngajong ki rang badong ngala kya ban nak kena kham ta me nak kena ngajong ki trai jaka ki ai so bhai ya kene ka ya ni lunti ya ka bangila masna ya ka matbal road te kumbang nong matahi nak jikit kya jo masnong kumbu jo kadong scam ka long dong liyo ya jaka nak tu la subit ka skim bat nda ka jingle sitom nda kaliang jong makar mudai kum extend dia jong selong television dan kan mekaniki mekaniki staff jong ni di kum tu ngila ha na dong step by step bat ni scam sian nda kaliang jong ni long ba ni sayo sanction no ya ka bedai bukan bat ni wat gelti kum long matahi di kan ni ka surak ni scam kan long ba ha kan ni ka surak bat ni page nda kaliang jong ni suruh ba ha maka jinge magi don kam sibun ke feeling jinge ka don kam ro sibun mata kalong ba ngidon kam ke experience kontraktor ni ngidon nak liang juba deng ngidon nak liang jong kini kirang ba jingi bar ku juba do kini kita don nang ni na po ta pasdong bepik ki ba na panong ki bakhan ki bala mo kersian ba ka banta jong ka don kam ito hagpor man siya gi siya ki asnem man siya nak liang badeng o nga na nong bala pasdong do correct Kapag bila tengah melut pun ai kaya kajibulan mustang do. Kajibom nut ka daw kanong ba ka pisa ka bon ha ka pisa. Kabang iting na kaliang jonga yo kumno mata yo kamis yo imyo sanction. Tekan po jinge na kaliang jonga badeng marba lakumno kajing don kam lapoy daki turur. Daki turur gala. Kadon kam pisa ni ngamlut benar kita. Dai ngi so komen mata ka na ya na sidong. Teka jingwan junga ha puan matahi kan office tu abalawan ilawan ha rukam ngong official na kaliang junga na kaliang engineer na thong le buop ha maka benta basahi bat ngi skam omne ka long sen ngi siyo sanction bat chen ngi sementri no yang ni ka jaka bat hapring jong ka ni nga ka IT na kaliang robas nong bat khamtam na kaliang gerang ba jong ka block 3 manang ni sikmat class 2 mata ba ka kam kan long no jingkwa na kaliang junga kalau nak le pi ka long banang le mata ya kan di detail ya ka detail mata ya kini bakhat ki tu ki try ka aja ka kanong tentu kan nek tentu dang ta pade ki don ki benta ke ba scam ri na dia jong pi don kam syak tai benta ka bukut ni don kam lak no ni ka ton ka ni ka turning point ka ka phai kali ka jingkwa jonga ke pat na dia jonga ya ka dong ba kum juru na beta ki tu be shong tu ka jaka ba subha na ni ki ka ken aja ka lem ban phai kali ban phai kali nam ta ka jingbit nam ta ka jingbiang ka bade ka jongpi ba ka second phase ka thiar shapo shati jen ma shi ke yeng abon na kalau ba snong mata la padi mata spo shati de le spo kong tang mentang ka la kamno tang ka tro do snong la pade ki do aku le ku ka ro de ka ta fi smo thu mata ka nam don jinge tang kami ka por di ba hakum ni sni mata anda kalian ka snong ka iga ba don kam untuk ai mata sti sepo machine kum tu lagi brio ke ajaka ka bahaba shimu palo ajaka ke mahaba shin dan bala shales ni dum so sepo chaki ke ba bron kamel ki bahana lajuki ke long bagan ai ke nong bana ka sdong ka makho ship ai ni sdong hakapo ba biang pada la chai adalah ya ke kam ada yang tak pada ngaron pe biang dengan jumang itu kam propose sepo ru atau propose se propose banyo ya ka banyo saka ikalti shidu sepo Gida ko ahi la kumno baka surok takat po chedu sepo try kusing kata ka dia jingkwa na kalian jungai so ka benda ka ar ha ka bari baka ning step nang ni khwat ka sepo ani ka benda sini pada kala jinjar ha ka jinjar ha jing siang la kwa ban le bahai ka ni la pa ban nak ka we ban kham ban suk nam ta ka so slow sini sepo blok ki sini besok rahmat dia besok rahmat pada na kalian juki pesum ku komdon jaka syu ada nak lihat juga yang ai jaka, ada ai jaka ke benda besar ke ambak piti sok mi pej, ngin ai jaka taba ai jaka sa nama pi ngin siok jaka bagi ibu pun kibri pergi kit jaka tang sejar square feet, sejar spa, sejar praspa, arhajar duna, te kalau semjengnya apa pergi kalau tang si yeng, kalau tang si yeng, kalau bahan nak bertai bersong seni, mau piam mana, bersong seni pak, ada jar apa. Para preng jong kata kedon kiba nakaliang jipi yang em ni kwa surok kena kaliang jong amdon jinga kan ai surok sini ro gi siya target mas ni kamdon jinga ba surok kabadong to ni siya kalong ni don kam ni ka jaka bar ka sarkar hangin ni isni mata kam ai syu kalong wong pet na ka sarkar ngin ai surok
Bagi kita jadi ai jaka. Dari ai jaka mapi, nak kalian di serkar keluar mencari surup. Kita tu ini buat syakat tu. Pada community kan ba ngaga otak ni kawai. Aba do pai ba do perjob yang harus nem arpo lai. Ha penjob ba peti sa kumin nak kemudian na. Mo, masuk bansan pisia. Jab kiwe dia dang jab je kiwe dia. Bagi patip dia. Mo, kamu job ba peti sa kumin Kristian. Nang boleh masuk bansan ke masuk semua. Kalau kamu di suku longi la bila kami ya kamiau kami Muslim la kami experience ni kam. Kemudian balik ni suku. Damlong mata ada katung lihat ada kawai geliti. Kelak kemudian ka syong hipai ba. Jadi snebre le job yang sesin. Maju ke por gidan sa sarkar. Maju ke por gilong minister. Di community ada ke por kalong ba hablan suku abla syong hi pada ka syuki ka pher bata. Kalau nakti ka man nakti ka diang. Nek kami piang pima. Gamnan habla syong apa sekretariat, habla syong minister kemudian nakti ka man ngong le ka tai, tiga diang ora sanga. Kamu non kam syu ka pun kam. Kamu siapa sekar lagu nanda sedang lah khati obsar, khati sekretari, principal sekretari, khati lagi nak yang jung sekretari puldi lagi berkhidmat khidmat tu, pergi kuat ikan ni. Khati mereka dumdon sini. Dia kemudian tak besar, nak yang paling baik, kasong lagi benda. Tin nak tak jingkut jingbiang dekat ni, jur hei ke dekat senang ke bah. Nak nong kamtam su senang kalau nong roy nong par, waktu tu ke roy ke par nong yat. Di motor ru kadon kami bon sekarang motor miok pendek. Mau beli lah suliak melu malam. Mata susu kadon kalian juga kalau ngadan apa composition. Dan opposition di ke bah kadon hak beri goreng pang. Ini persiang wala kata ni persiang hi. Ada di snai ada jeng pujo beli pelanting ke persiang jadi nak kalian jeng engineer jungi ke problem SDO ke besian ni ke problem nak ada kanu kata ngan sepek ini syong ha sarkar kenang ba kajing mentoy kemudian jeng ba. Kajing mentoy jeng pisi yang syong tau. Mereka pai ba ka jinjar ha achu phai ka jinjar sta to ha ka bade bade ka por ka sibon an ta ka jong hi to na ka liang jong ahi wat ka ni wanta sian ni siyo no ka ni ka batang ngampat hun boleh ngampat hun ka i mata si so sing ke sidong na bon ka kwa ki ni yo ka kwa ka ni bentar wen yo ka kwa persuk pesan ni sidong thau borok ka pensuk pesan mo phi te kata ka jing atmu bat ka jing anut na ka liang jong a kalong ke na ka liang sidong basu tenat so kemen mau nomor ba pembalong hi borok kita long ya kani kanala ka ba ila ya kwa hadu kata nomor kadai ka don kam hadu kata na kalian senong tandai khadu krawai ko makalong nanta ila yo ka section kana kan singaw ba kalian ka executive committee yung bar senong ai kulay ba ka bispo ka juga por kan poru nga ai kulay bat na subhaya i engineer ng subdivision ba kharmudai na kalian jo ir la simpia ba fila ito stom ban penurlong ya kini namar day ke jadi tristom ni fi baga estimate ya chat hak ju ko na kalian yes ur mo le sibun na kalian fir ya wat kam tam ba pala i badai chat kini kilang ci mo kalian fi la tristom si sa mo ban pendak loi estimate long thadu kwai kini kala urlong ni ke jingkwa jo kini ke dom hak ju ko jingkwa ni senong hi hak ju ko ngai kuble ya borok ti member jong executive committee di bawat lada aptang ke ya kalian jung tiru kila ka kam ka jam namar ba aku juga por nga su pau i namar ba pia kene ka por ka sulong ba ti members baru khot ki don ki bertri office don ni time mo e wat num so e ka tan namar ba pi kene ka por khatar ba ji kum ni ka belum kene kalian jung ngi la sukan baik tor tu like saya wan lang e ka boleh sibun sa update ko ni ski tengah next camp hi ba ini jikran ni belum pat ka long ba nak liang iba jungi long iba kat bala nak we ke pos ke foi la ai jungi rap jungi tenrei subhan ka senong jungi kadang dom kam bun ke iba nak sen nak liang jungi ko me pila ngora Kalau siya ka si ka kaman habang ni snow nak liang ni ba ya kani kanala ka ba dor bar senong duduk ki rang ba senong ki perim arngut ki bla khlat no ni tristom ban pun urlong ya kani dai tak adu kali keseni dak kajing tristom ki ba ni layo ka sanction mata kani kanala hak ba kani kanala kalau wara sya ti disir ko ba jor flap bat pelajar teng kajing jang susi ba kani ko makani ko nala por slap kala tong no yuwi na tedak kani kajing yo ya kani ka steam kani ka sanction
bertak selap nak batang baru yang bersurak lalang siapa di kutu antang yang kedong kini kedong madan eris kalau boleh betul 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 dan aku lihat kejungi ke satu komiti ni ada kutu kedua ini dengan dia kami pakar website klan berkenang lah berpek hikam kijam hitam penrai antang ya kedong jengi menjuru ya ke mulai Tidak ketin dengan por mata. Bersebutnya ada yang akting lebas nong. Betul kaban ni dengan por, basin kia ya kaban up hadukan dengan por. Nama mata kajimpit jimpiang jom kesong kau hibu lakoi. Lagi scam mission nak lebas nong nesa yuk hiu ramas nong pura hadir belabiang lebas nong. Di aku beli kerpang yang akting lebas nong. Hakin isni hapo kajimpit ini scam kesong kau kanang biang kanang bit. Iru lalong win lagi nong kerkam nong bah. Lai terima na do kapor jong ba do dolphin lingkot ba komju ba bes itu iyer kom trekam trejam do skam da ji do terima ta ka jibit jimbiang jong sno thau hi bro ko ka ji ko na leng balam mengdong kom jol skati jong sno be no ku i da ai ji ba kya na ka leng ki klap na yi chi shakre mo ha ha tam da ta sno thau hi bro ko na ka leng da madok na ka leng do na ba sno jong pre sno Irang ba bro benar kalian gurun kan kapor masa benar kalian ki kat estate committee blog kerang ba dong kalian estate jenis ba permudai masuk SDO ba lepep kalar bujo QIB staff jongka action long serta mission pulih itu ngelakuan ni kapor mata hang ni apa permudi manpek detail atau benda yang nak kita jom mereka jom ni kendala aku melong matahi kemakan astana basnong Berkumjut nak kalian jauh fisnong kan ni kalau buat sya kajing ma pakai duk kata-kata dan lagi nong song maka dia kena lah hek pakai pol euro kom kom hek apa pakai bas kau si kan mumbai tu nak kalian jauh sekali fisnong bagi komersial dan kelong di bala cara nak kena lah kemar ba kelong di bala itu apa ni nak kena lah nak kalian jauh lah kuning belum mata itu pembanong mutahi kalau bah scam anak kalian sokar hi sian ke sanction no ya kena kerja ya kena ke nala nang ni bat sian ni siok train no buat kejingwan hari ke po mata ban pet ya company ya kena kanu kalau kadang kanu bitar pakai ibro kamban le te i pet detail ada kimilti lak no kumno bana kalian sokar hi ke sanction no dan nak kejingbit jingbiang ke badai jompi nang song dan juga kamu tahu sini pemuri is bos mah pemuri is dengan ini mentah kalau nak pemuri is ini dalam perhat na ni juga mentah ekstra komedi juga sedang kalau ada mengalah syong kita kan dua kali jemput lah saya ngilap nak tengok best tu mah nak tengok best kini kan yang di dalam ni pembedak kajing kajing mau eat nak kalian kajing mau eat nak kalian jungi ke rumah sedang terus tam pada juga pepor berapa dia Orang mau media nak kalian jom kan sekali juga senang dua ru kalau bah bersuara lah kurang kan apa juga senang juga kan don labu saulak tingkat media skim saulak tingkat media skim labu apa senang nak mata kidong satu lagi dong duduk satu lagi dong sampai jar ke bayi bat parok kese bati ke saulak lang tanang tu ke sepet yang kenu ki kam gitu kam kerki itu aku besok dia nak mata juga di kapor Dekat jemput tip nak kalian juga bandang engineer. Bagi scam ni nak kalian jing kemudian mungkin banyak sokar sanction kamploy. Tam bagi dia sedang dok. Jadi kam tamu ni kepor di kepor kamrang ada jahat numbuk serta sanction ni ya banding terai hak kepor atau beri kepor belum jenak pasal. Tak betul juga. Kemudian is but is